No kiugo mono mana tugeragera. Dennis, yes. How are you? I'm great. Uko salama? Niko salama kabisa. Tarekia kalitu gaka karibu, aka ni lipstick. Ndio wacha kupata nini? Onion peel. Ele uko na gift. Neno. Yeah. Kalitu gaka geta gumuthoni wa digital. Yeah. Nyoka iguaga. Ndio murumagerera. Yeah. No muradia shafashi dandora. Riu ndina ndagika nini muno. Yeah. Nigetha utuhe ndagika igire tondu mugeni wakwa ni akinyite. Okay. Yes. Karibu, geithia muthikiriria. Muthikiriria wa Kameme na kugeithia. Yeah. Mugeithia. Na mugeithia geithike haria. Na rigirore augaga hindi ndi augaga atia. Ndio gatotangeratia muno. Athenya ndura miaka 30 muiguaga atia. Eka undu acokagira. All right. Riu ricokerie athikiriria Kameme ngatho. Umageithie no macokerie ngatho. Muthikiriria wa Kameme hari uri. Anirira. Muthikiriria wa Kameme hari uri. Gucokerie ngatho muno. We. Ndire na ciugo cia kuga no njugire ni ngatho nyingi muno. Ni irari like thimu ya mbere ku receive ti ya mundu mostly that receive calls ya client like yeah like na client ya ni feed wethaga riu kana wakinyire ate gutwika ati ni mane wahituka yeah no gitwika ni wathi college retwa ate JFC JFC ureka uhoro wa Mortuary Science no kiuga ate wigua ngitheka ukariri kana de client Nyonya no urekia ate riu no akiona client wako agaikorwo ari muthaka no ni ugetagira tondu ni 90 around 90 na 99 no gakorwo kuo no kire munini kongira riu wathi cukuru fithie kirema urajire mami wanyu ekaga atia arugaga shafashi na kimuthe ni kubebea watu mizigo Gikomba ni araiguire horo waku ni ndeto irio wira uri rutaga kana araiguire Kameme ni araiguire Kameme arakwira atia mama ni arakoretwo no arathi thibitari ni arageire na pressure mami wanyu araiguire Kameme Oh no. Yeah, but on treatment ici. Ano muthini gucoka ga thibitari. Yeah. Ko ndari amenya. No ndaciragiria kana mwira andu ingatagirwo fithi we ugakorwo wi cukuru. We even went to school. Na turageka due diligence na turakiona maundu macio mothe. Ni ndarutaga online writing. Wamwirio ni online writing. Kaiteithia ciarima. Na ndirari online writing. So wahigurire app korago no wakuonirie there is a certain guy ndokamugweteritwa yeah sure wewe mwenye unaonisha kamera ready wewe ukikuwa na mtoto wako unaweza taka akuwa ako huku juu akikuwa tortured wewe sikiza story hizi tuko na pressure sisi wote kwa sababu mmoja ananihia na muthikiriria ndenda ko throw tantrums so mwanake wa and introduce it to the channels. Yeah, that odiaga kwanza ukaeka the HIV testing na nini. Chekona ni yawe sawa. Then you start getting the hookups. Ukabogeka test ya mukigo. Ugacoka riu ukajia kuonio kiria. Riu ona mbeca wacionganagiriria ukariha fithi how much? For the minimum inakuanga 43. No uraona ukona mbeca ta cigana tondu ndurahota kuriha ciothe urari na thiri mwingi muno. Giri ogo it depends. Hedio ni client igana nawe ndi gukuingata uneane kamera. Hedio ni client igana? Ni koraringana na uria ukuneo riu. Ni kuneo raneo? Yeah, you have been told na the person utenda naye. Koguo ni ku recruit hena agent? Yeah. Shindwe shetani. Imagine. Magai agero munina inyui. Hidio ukurikruto wena miaka igana? Right now you are 19 going to 20. Yeah. Ukurikruto 16 there. 17 there. Ukari hafithi. Yeah. Kogotisia kunyua? No, I don't take alcohol. Yeah. Sijai ataonja. It has always been my fees. Mama jaito atandururu. Then for the house I got. So ulimwambia alishindwa na kukupeleka college. Yeah. Also ukatafuta namna ya kuingia kole. Yeah. Now for the house I got a lady there in Thika Kiganjo. He told me atanipea nyumba
Yeah, bora kwa satisfy her with the husband. Akona kama miaka ngapi? Akona watoto, last born akona 20 kitu. I don't know the actual age. Na wewe ndio hata hujafikisha 20? Yeah. So your mama yako kama how old? Guy? 40, 50 hapo. 50? Yeah. And 19? Yeah. Okay. All right. Na sasa Julie, wewe ulikuwa umefanyiwa test. Nao wanafanyiwa test. Are you using protection? Yeah, protection is a must. Haya, so kulikuwa na ladies all ages 60, 50. Yeah. Uliget mpaka ati sasa clients wakisha sasa unaenda unatafutiwa mpaka men. Yeah, so ni mtu amefungua hub. Uni wa Kirumba ama Gathemba amefungua hub. Yes. Anapeleka akina Muthoni wa digital na akina Wangui, ninachotewa. Yes. Ninawapeana watafute fees. So ukiwa kwa mama bado yeye anakupea tu the house. Yeah. Ulikuwa unalala kwa bedroom yake? No, it was just akona rentals, ananipea one of the rooms. Anakupea room huku nje. Lakini sasa unaenda kwake kwa nyumba saa ngapi? Mostly at night wakiwa na bwanake. Wakiwa na bwanake at night. Akona bwana? Yeah, she is married. Akona bwana? Yeah, but now sasa bwana unapata ndio anataka this other side sasa. Guy, rewe uyo neathukirie horo. Watukunegereshe kiuthi riu. Tareke tuigue. Muthoni. Wow. Eru tushike vizuri. Yeah. Kai aciari ni magukua. Turenge live tondu ni makuguruka. Ciari mande maiguagira. Tiga umarati mara atindike. Ndona kabari wa gathirikari we. Guy. Mutumia na muthuri. Mutumia na muthuri. Yeah. Na mena ciana nene. Yeah. Arafu no. Hakuna kitu atakufanyia jua uataji, but even anything hata tukitaka kufuatilia hiyo maneno, because anyway wacha tu utawachia Mungu. Kai mwana, kai ejieni wako. Ndirori aterere mutumi we na muthuri. Muthuri ni ureka atia? Ndio anapenda advances za men sasa. So bibi anakuita? Bibi anajua? Yeah, baby, we are there now. Mkiwa watatu? Yeah, the three of us. Ketora hinyeririo ni thirikari. We are the problem. We God see us through. We are the problem. Riu mutumia agakwita? Yeah. Ciana citiri kuningima? Yeah. Last born mukuru gukira? Yeah. Ena ciana cigana? I think 4. Kai. Nilikuwa naenda huko mostly usiku. Sikiza story tutakupigia. Ni babu wa wino. Ati unaenda usiku? Yeah, now that ilikuwa bedsitter. So unaenda hizo nyumba ni how much? I think ilikuwa 45, but 4,500. So ukienda kule unalala na mama ama unalala na bwanake? No, ni wote combined, like the husband is doing, yeah, hivyo. And they are married? Yeah, they are married. Baba ndio baba awa watoto? Yeah, but sasa they love the extreme. Hiyo sasa extreme sasa. Ni dawa wanatumia madawa? Yeah, they do it. O wanakunywa bangi? Na pombe. O wanakuita? Yeah. So unalala na mwanamke? Yeah. No, but all of them, the husband anapenda kufanya hivyo, and now the lady. So husband una nini huku nyuma? Yeah. And then the lady. Na kwani husband haendi na lady wake? No. O husband ni anapenda wanaume? Yeah. And also the husband anasema he enjoys pia kuwatch porno. No, the watching than the acting yenyewe. So anapenda kuona the action. Sasa anakuwatch wewe na bibi yake? Yeah. He ni ukuinuka. Reke tukuhece kiwambe uthii tikwenda kuigua any more testimony. Thank you. Ugwika atia? Can I give you a counselor? Yeah, it will help. Riu mame wanyu maari nari korwo ndaraigua Ngai. Wanyu ni we maundu maya?
No, the dad sijui kama alisikiza, but mom hata leo hajafungua kazi. Yeah. It's okay, yeah. It's all right. Yeah. Mulilipa deni alilipa deni. Wajiro hashake dui ena ciana cia marika maya. Wajiro ranjira atia tondro no kinyandikira. Wajiro rauga we are getting to the end of the world. Wajiro tabo tutumire ka M-Pesa haha tuongerere cekino ya jiji. Kai. Koguo maundu maria tuiguaga mona go Telegram no ni ndiri Telegram. Na hanika ku. Tamuhe mai chukua maji kunywe. For the lady alikuwa analipa tu nyumba. Now this other Wajiro hashake ni atutumira 100,000. Thank you so much. Ati? Now this other one ina depend now. So hiyo kazi yote unapatiwa tu nyumba ya 4,000. Yeah. Kai. Huyu mzee ni kama how old? He's in 50s. Kai. Yeah. Hey, atumia matirenda twarie ringi riu ri ni gwetha githamba ni ndicirie uhoro wa mwanake muno na ndamuhurira he mubishofu ndiraiguithika athi kwi mubishofu ucio witagwo Mwangiza Kayo ni njui ni mwathikirire njorua yako thima muao ari munyui muhadi na ni she really reformed nginya gukoma mutaro na maundu matiganite so mwanake ucio athomire na agikora by the grace agioka akiingira geto arikorwo ni ngumunyita ni ndiraiguithika uthi kuu ako ni ngukuhoera appointment na ni ngugwethera counseling psychologist utanigojea kama kitu saa 8 si ndio? Utakupatia mahali utaketi. Kai wakwa thina ni muru no mundu no gai ukono mwana wene we nine the world is rotten. Tumusevite atia bishop etagwo atia Mwangiza Kayo tarake mwana uri you need to see a counseling psychologist. Guy, boy child. Muthikafu. How are you? I'm very very fine. Guy ne guy waigua thimu yako aye. Ndio yo. Riu ndina mwana kenderenda gukuhe. Ndaumira mitambo-ini niguo ngukwira ndakuhera mitambo-ini. Okay. How busy are you today, tomorrow? When would you want to see him? Umuhe to just a session. Tumuhe next week. Ni kuraihu muno ni arathi cukuru. Kaba no he hwaini pio ndimurehe. Ona rucio gari kero ucio githomo gia thaa 8. Ni ndirona wina githomo. Koguo kiria ngikani atiriri. Saturday. Saturday no tutumone mathaa ma rucio tuigue. That's fine. Ngamurehe kanitha-ini. Ni sawa. Kamute-ini. Kamute-ini. God bless you. Okay, thank you. Thank you. Tugeithĩria cirika wathie. Tumageithia. Thank you. Ni ndiri ndaigua nduto cio kuma rĩrĩa ndaciarirwo mĩaka ĩrĩa yothe ndũraga thĩ ndiri ndaigua twe matirĩ ciana andũ. Okay. You're going to heal because you've opened up. Thĩna ũcio ũrarĩ wa bithi-rĩ ũrarĩ wa mbeca cigana? Thĩna ũcio wothe ũrarĩ naguo-rĩ nĩ mũthiru. Mbeca cia nyũmba wĩna cio. Wĩra-rĩ nĩ wĩ yake Bishop JJ? Nĩ arĩ mũrata wĩtagwo Nyambura ũkoragwo kũrĩa mocarĩ na wĩra ũcio nĩguo ũrathomera. Waigua? Twacirĩha cukuru. Ĩno nĩyo ceki yaku. Tiga kũmaka. Ũndũ macio-rĩ rĩu Ngai witũ wĩru-inĩ for 40 days nĩgetha tũkwĩre mũtharaba-inĩ nĩ ũndũ wa mehia marĩkũ. Rĩu kũihũria fomu ĩno kahora na nĩ njũĩ nĩ ũgũteithio nĩ mũndũ ũgũgũteithia na haha nja. Ceki gĩkuĩ haha tũmeneanĩte cukuru balance yaku and the check is here. Unaona cheki ĩkoragwo hiana ũũ. A check looks like this. Sawa? Then you go to a counselor and then on Saturday tupangane uende kwa bishop tutang'olewa hiyo mambo yote. Na anake othe Amerika ma 19. When is your 20th birthday? Me 13.
Here's the check. Sawa. Yeah, thank you. Ure. Na no iwo no ũrakirio kĩndũ nĩ twĩkĩrio mbeca nĩ wa Njirwacege. Twĩkĩrio nĩ Hana Juma. Mũthoni wa Njabi no ũndũ wa kuuga nĩ ndĩraigua ta itarĩ kũigua ũndũ ũngĩ, ndĩrenda kũigua ũndũ ũngĩ rĩu ndanoga kĩongo. What do you have to tell you? He's almost mũrĩa maiji ma group ĩmwe. Ningĩ mwĩra nĩ kũrĩ gũkĩra rĩngĩ. He will rise. Yeah. Na ndona mũndũ akiuga haha atĩ karĩ kũringĩrĩrio. Ndona ti mũũgĩ. When you are down ndũkoragwo na wĩki. Ndakamake. No nginya ũgeragio ũrĩa gũ-survive, so you will survive. Ũcio ũtangĩringĩrĩrio rĩ, ũcio ti mwana. Tũrarie na mwana. Nĩkĩo tũtarona nĩ ũthiũ wake. Ndakamake. You will conquer, you will survive. Ũgokaga rĩu gũkũ ũtherete. Tiga rĩu ũcio wa kũringĩrĩrio. Bishop wathi nĩ agakwĩra mamu wao anyuaga agakoma mũtaro. Thank you. Kwĩra boy child ate. Ũrĩa ingĩkwĩra nĩ You're a father of boys. Yeah, actually almost the same age. We make mistakes. Tumeblanda na si tumeblanda. Na ũrĩa ingĩkwĩra nĩ rĩrĩ, kubali. It has happened. You cannot go back. You cannot travel back to your past. What a silly mistake. Yeah. Ni kurigodo ni mwana. Yeah. Whatever happened has happened. So you cannot go and make it better. It shall happen. It's already shall happen. So what you can do is to now to kwiraga itu agoteithie, and then you'll be able to move forward. Sindio? One day you'll encourage somebody. One day kuna mtu atapitia what you are going through, and you'll be the best person to encourage them because you have gone through that. So take heart, bro. God loves you. God loves you. How old is your son, your firstborn? My firstborn is going to 18. 1 year. Yeah. 1 year younger. Yeah. So, gaya mugitere muno. Yeah. Take heart, bro. Jesus loves you. Hiyo ni kitu moja najua. Na his mercies are new every morning. So unaenda far. Hii tu ni foundation. You'll be stronger and you'll help those boys who are coming up. Yeah. So okamera gahorera ini negereire I know, and I know there's a way out because I've gone through this and this is how I came out. You can be even no korowe cancel mo munene muno bururi, let alone go korowe kure urathomera. So take heart, bro. You can't travel back to make things whatever. We focus now, sindio? We focus. Gigi na Mheshimiwa Gigi, thank you. Mheshimiwa Kinyita, thank you. Tony Junior ciana cia mwana na thikiriria othe aitu ona wa Njirwacege muhesh na ri othe masupportete. Nini njugire gutiri professor wa korera. Ona aria mandikitwo Biblia-ini mariraga maciraga Kaini na utiri njuru ya korera. Utire ne Ngai etororaga. Uceri wothe uratuthikiriria. Yeah. Gathemba has a 19-year-old, yeah. Dwayne. It is unfortunate. No, we can just ni kuri giboko kia Ngai. Tugutira Ngai. We ni kuri maundu mekiriga na maundu mari gukinya hau. Riu ni andu mathaithe Ngai. Ta imagine tha ici ona andu marakirigwo atiriri mwana wa kahiri onake egukurira ku. Tondu gutikire na security nginya ya mwana wa kahii riu ona nikuo guthukire piu. Tariu mwana uyu arekora hatika-ini ni tondu wa mathina maria mekuo, agekora akifoso gwika maundu maria matari mona maria matagiriire ni tondu tu wa kiugo mwana ucio kwaga school fees. Riu ugakirigwo atiriri muturire ri ugukorwo hana atia Ngai. Ta imagine ati ucio ni mutumia na ni muhiku na muthuri wake magika ciana ciene giko ta kiu.
we wikire kiratu kia nyina wa mwana ucio rugano ruo araiguire na ni rugano atari aigua na mwana wake araruiguireire kameme uria mwana wake ekaga ati nigetha one school fees ahote guthoma. Ngai tuiguire tha turi ta aciari, Ngai tuiguire tha na uiguire ciana citu tha, Jehova Ngai. Mwana ucio ona ni araiguika ena ruo ruingi muno ni kuhuthika uru, tondu ti kuhuthika uru ati ni tondu ni endaga kuhuthirwo, aca ni tondu ni endaga guteithio. Na ni uigwa maundu maria aragitariria ati mekagwo ni muthuri ucio na mutumia ucio, na muthuri ucio na mutumia ucio ni andu mahikanitie na ni andu mena ciana ona nene gukira mwanake ucio, tondu mwanake ucio arauga last born ya mutumia ucio ena miaka kuma 20 na mwanake uyu ni hindi aratani 20. Haha thirikari ni yukire na yoere andu acio ikinya, tondu kuratuika ni mari hapu mahuthagira ni moerwo ikinya, tondu mamaga kuerwo ikinya ciana citu ni iguthira na ni ciana cia tuhi na gutari na tuhi gutiri na rucio. We Ngai tuiguire thama.